Naglamin man ti panawanan, Dudong. Panaglalamin man ngaminan. Agulas ka alakay. Awan sa bali nga ulas aya. Ha? Ni, apeng agbiro kay ti sa bali nga ulas. Itamampay. Sigud mga agkakaulas ta. Nang pupta ulastan. Mangirwar ka di sa bali. Kano kalablaba da ito'y? Na minsan laan na usar. Basta mangirwar ka iti sa bali nga ulas. Tadyak kayat ti adda ka ulas na. Na, apay, di na kayata nakaulas, Dudong. Mangtid kakit din iti ulas. Nagaduma na sa umon. Ayan na eta siya kung ti mangirwar. Tanak man maturog iya sa alasan. Apay, anyat sang sagitam ngay may dito'y balay, ana. Jay anak yo di na kayata kaulasan. Kandi na kun kayata kaida. Anya, apay, nagapa kayo, aya. Saan mat? Ngam bigla mo lata na kasjay. Kasla timam na mo kanya akon. Anya, Adan sa mo chicks dyan anak yun nanang. Naminado nga may nanay tagtagainap ko dayta. Kan kaslag parparik na kanyak. ay. Alala, bayam takasaritak tuman jay anak ko. Palot putag, anaimbag. Kunak no asino ti rabrabi ingag tuk-tuk-tuk. Si kamu gaya manak ko. Alala, umay ka, subrikan. Yaman anak nanang. Apay, naggapwam, rabrabi ay. Nag-overtime iti trabaho ko nanang. Makituro ka man pwede iti balayo. Apay, di ka agaway. Saan? Masadutak nanang. Makituro kak dito yan. Tamasapak tulang agawi din tunbigatan. Aywan, adagayam ipulpulong jay asawam kanya. Apay kanaw, adi mo kayaten akaulas jay asawam. Kanya mo day siya babaen? Pati dagita, ipulong na kada kayo? Uraya sino mo siguro nga asawa. No sigod nagkakaulis tayo, takala at adinan kayat ti makikaulis kin ka ay talaga adumlaw ka. Uray siyak mo't ano bilang. Maumuma ko niti ugali dyan manugang yun nanang. Kano nagsingpot jay asawam? Nasikaso kada kayaw nga aga-ama. Wala. Nagngiwat. Managatapay. Marabyanak labasit. Nagadoon nga ibagabagana. Ay gagangay na Taagda magsiguro no papapanam. Kanayong kamangaminan na marabyan. Kain, amangan mo no adda kinapudnaw, tiat at hapon na kin ka. Ay, awan nanang. Pangasiwan mo. Tadiyo kanunungan di manugang yo. Tapno saan nga agruam nga agatap-atap. Ngam, awan babae. Awan nga road. Awan, nanang. Nagturo kami di rabi Dudong. Ay na, paulit-ulit mo dito adamag. Sinong batak lang aro di tayo? Ijay balay na nanang kunak. Ape nga ro na di ka nagawid di rabi Ape naturog kay Jay. Narabyan ka siguro man na niya. Iso di ka nagawid ditoy. Ape nga kasta ka matan Dudong. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito yung tagsukata ko. Maladaw akong ititrabaho. Mangan ka pa isa karumwar. Saan eh? Napsugak. Nagkapiyak ija balay na nanang. Makitam, pati mangan dito'y balay, di mo pa'y kayatan. Ibaga man tagpaiso, Dudong. Maumuma ka kadikan niya akon. Saan atila damdamagam? Makarengreng ka. Sige tani, aldawan. Matrapik ak tumanan. Ha? Nasapa ka matita, Dodong? Oh, Jenny, I miss you. Alala. Mabigla ang tairikap ko tiri daw. Ang mga no da makakita ken ka dito nguyuan. Awan overtime mo ita? At ako ma, nagpakada ka manan. Takayat ka amaka din na. Agyaman nagtudong. Kaano nga min aya sinaam di asawam? Live-in partner mo kunak kuma. Tadi kay paimot nagkasar. Maumuma nga rodon kang kuhana. Sikati kayat ko aka din na Jenny.
Ano pa lang arutiar aramidem? Sinaamon ajag gurang a live-in partner mo? Uy, talaga sina ako ton. Timing laeng, Jenny. Namnamaag day tahan. Well, sikat kahit ko ay altar. Sikat kahit ko akadin na itagnanayon. No kasta, ikasar na ka talaga, Dodong. Uwain ko nang larod. Isungag sagana ka, ha? Taapa man ama sinaak ni Ana. Ikalay sa kaadagusan. Lakay, agbababain samot jay anak ta. Pag ko naamag, When tayo dinaturog dito'y balay, da kain inawag na iti cellphone na. Kat sweetheart ti awag na. anya? Kan saan basta agatap jay asawa na. No, awan panggapwan na nga agatap. Tida pa'y lang amin nagkasar. Ano ko nam nga agbababay? Apay apagkasarim ida. Di mas narigrigat ti kasta. At dadwa nga anak dan lakay. Anawaan takit di jay anak taa. Tanay, kaasay dagiti anak na nukas jay ter aramidin na. Kaasay dagiti apo ko talakay. Nanang, tatang, agbakasyonak. Kada kayo pailaang ti pangibili na kadagiti anak mi kini Ana. Nay, apay, papanam anak ko. Kun pagbakasyonam, Apay, di mo ikuyog ti pamilyam nga agbakasyon? Saan, tatang? Agbati da. pagbakasyonam aya anak ko. Basta dayo a lugar nanang, tatang. Amangan no duwalawas ko ijang agbakasyon. Iso ajak pelagawi di balay. Kumustayon to dagiti ubing, ha? Nalang arud Basta ibat siyam ida iti allowance da, takaasi damay. Wen, da kayon ti pangital ka kiti kwarta. Tadyak maitalak kini Ana ti kwarta. Ni Ana ti pangtidam ta iso ti asawang baraw. Mamangan no pagsugal na lang ti kwarta, tatang. Nana, Pagsugal na? Kaano pa'y nagsugal jay asawam kat nagsingpay? Awan bisyo na. Apay nga yapadpadak sa mutin jay asawam anak ka. alakid din. Alaan yung ti kwarta, tamapan ako. Diya akong nagpakada kini Ana. Da kayon ti makamu amang ibagakin ko na iti panagbakasyon ko. Apay nga yakas jay anak yu tatang. Napanak lay jay palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay. Di namat imbaga balasang ko. Damdamagan may, ngam di namat sinungbatan. Gaputa di na sinungbatan. Di yung matan pinilit nga inam mo. Ha? Kun konsensyon yun sa mga minti mading araramidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasang ko? Ano ka na yun, may abagbagaan di anak may? Apay nga ron nakas jay nangay. Basta pumanaw latan no kay kaya na. Agpayson sa mga minti nabayagan nga atap ko. Adan babae dyan akyo. Tinasaya at awagam. Tadamagam no sa dino te ayan na balasang ko. Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kun dyan akyo. Anya? Tiyan na, agbakasyonak. Ngam di dalaan mo adito'y dagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga ron. Namdi mo pa'y lang amin imbaga ti agpayso ka ni Ana. Huh? Imbagam kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko ti pag naidam. Ay, saan Sigurado amang riribok day jay. Sapay apera day jay babae. No kasta, makalawas mo lang nga agnaid dito Makitan to, Jenny. Ano kas dito yung ti pagyanak itag na nayo. Oh, agyaman at Dudong. Talaga gayam alaw na. Oo na. Unay, Jenny. Kahit nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Uwan nanang. Adda nagdamaga kay Jay. Saan matgaya man nakabakasyon iti trabaho na. Sana pud no nagbakasyon ta anak yun nanang. Anya? Kahit pagturturugan na nga rod ngay.
Dayta ti sumaruno at akwatak nanang. Ha? Mapadlakit din tayo atap ko. At da siguro sa balya pag-awidan na. Iso at akwatak dayta. Ha? Ada tao, Jenny. Adan sa sanga ilim. Awan mo't namnamaag asa nga ilik ita, honey. Asino nga ro dayta ngay? Ay, bayam, inaklaangin kitaan. Tama nga no tay landlady dayta. Ayan ti asawak. Ha? Dodong! Oh my God, ito eh! Dodong! Apay, honey. Ha? Apay nga ka dito'y ana. Hani tarupam! Amay ko. Anak pa nga asim ha. Di ka agiskandalo dito. Kung nagtupay kat, di husto tinabayagan nga atap ko. At da babaem. Ana, pagsasaritaan tayo din na sa yada ito. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nga raramidam ti kastoy kanyak, Dodong. Anya tinagbasulakan ka. Pasensya kan. Ngamay mayat no agsinatan. Tasaan kan nga ay ayaten. Ania. Wen manang! Aklonem ko matigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo? Tasaan kayo nagkasar? Awan kamat mo kan ko na? Di ka sumanao. Ta sana si Kati kasarsaritak. No dagiti anak ta, supurtarak idaana. Bastag sinatan, tadikan ay ayaten. Kasanon dagiti putot mo no kasta Dodong? Supurtarak mo ida tatang. Jak mo ida baybayan. Ay, di ka lamaas yan kadagiti agiina. Kasta unay apanagsangit ni Ana. Anyat mabalin kong hay. Jak mo nga rod ay ayaten ni Ana. Apay! Anyat kinayat mo iti babaem ha? Ubing, kan adayo anapimpintas atang. Napudaw pa'y kan sexy. Awalan! Naulaw kan Dodong. Inulaw na kadayta babae. Ay ayatek ni Jenny tatang. Isuti ka laysak. Ay, sinayang mo ni Ana. Nagagait nga asawa ni Ana. Nagagat mo ni Jenny ah. Kan nasingpad. Awan makunayo kan kuana, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amukto kada kayo. Agawitan ni Jebalay dananang kintatang ko. Ijayin ti pagnudang ta, Jenny. Di nak nga tarautan jay asawam. Mabutungak todo. Saan? Kabutang naklay jay. Kan mo isa, awan karbangan na, tasan kami ang nagkalaysa. O sige nga Rod. Tapno makatipid ta iti abang. Ang kasla masadutak mo tinagtrabaho iti mall. Makabanog mo't ngamin ti ag sales lady. Agmal-malo man nakatakdera. Ala, di ka nagtrabaho. Tas yaklat tanti manggad, ha? Sige nga Rod. Agyaman na ka. Agtagibalayak langan Dodong. Ipamaisak ti mga sikasukan ka. Nay, apay ngay asika ti agin innaw bakay. Sika lang arudan tinaglutaw, sika pa'y ti agin naw itinanganan tayo. Anyang iti kukun di manugang mo. Ha? Diyan mo. Nakaidama rin iti silida. Ay. Madin ti kastoy ang mapaspasama ka. Kasla isupay ang ti ilutlutuan dito'y balay. Di pa'y tumulong iti trabaho. Uy, nga Rod Ibagam tuman ka ni Dudong. Tabagbagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam, Dodong? Inakika ni talawans na kita anak ko, Jenny. Anya? Asan? Iti anya agapupay lang ikam ida iti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga rodan iti nada. Ha? Yag mo ti kwartam. Ta ipawit ko iti lugar mi. Siyak ti rumba nga pang tidam iti sweldom, Dodong. Jenny? Agtungpal kay ti kayat ko. Wenno, agsinatan. Agawid ako iti lugar mi. Ay, saan ha? Saan ka di aday tasinsin at ibagbagam, Jenny? O sige. Diya akong ikan iti kwarta dagitan anak ko. Idulin mo nga ruden ti kwarta. At iti kwarta. Sige, taipawit ko ijay balay. Kasapulan dati kwarta ijay.
Kan, wen gayam. Mapantantoy dyan lugar mi ha. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. O sige, kaano ta amaban, Jenny? Apay nga itakala nga gawid Jenay. Kanururayak ti pawit makwarta ngam jak mauray. Di kalamasyan ni tiyamam. Lakayan ngam kapilitan ngagtrabaho latta. Tapnod na pangalaan may ti kanan may. Kan kang runaan ti amin kanan nagitang nakmaw. Ha? Ay na, di kayo nagunget na dakon. Kadwak ni Dodong anobyo. Iswa dyan nagpawit. Ta ala kon dagiti anak ko. Ay ka nasaya tunay ano alamidan. Tanay, marigatan kami ni tiyamam. Alamidan na 5. Ha? Katuwanan Lukas ta. At dali mga anak mo, Jenny. Huwin Dodong, anak ko iti kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana. Ti maikadua kun maikatlo, sabali mo ti amada. Kat dagiti mo't maikapat kun maikalima. Nakabalod ti amada. Ngam sininaak idaaminan. Anya, kunak man no balasang ka. Kat balasa kang mo ta talaga. Naganaka ka balasang. Saan lang amin na madlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsikog. Anya, Apay, maupay ka na ya. Di na kun kayat. Tanaamuamon nga adda 5 nga anak ko. ang kukwa. Saan ba't kidi? Naklatak lang, Jenny. Ket, anya ngay. Okay ka dilaan ken ka no ikuyog tandagiti anak ko? Kaasida nga min Dodong. Ngam no di mo kayat? Agbati aklangan dito Tapno maasikaso kida. Ubing da pa'y ngamin. Sige, ikuyog tayo dan. O sige. Ngam saan nga ije balayo ti pagawidan tayo? Agsubli tayo ti sigot adagus ko. Anya, di agabang tayo manan. Katanya nga rod ngay. Wana. Diyak ngamin kayat akabalay ti man nakibiyang akatugangan. Kan, nakamisuot da ka na yun? Ipadlaw dalaunay adidak kayat ta manugang da? Ad payad tsak kayat ti da Nagbali na maag ken ayat jay anak maulakay. Agasum ngay ta 5 asyuman na. Iso timang biag amin kadagi jay. Kasanon ngay dagiti putot na ken ni Ana. Saan ngagpampanunot na ya, Dodong? Masuportaran na dagiti saan na aputot. Yung jay mismo aputot na. Di na pa'y maipurwakan iti kanenda. Andersamo ngamin jay anak talakay. Kat madlaw may ngander di saya di anak ta. Paspasurot ijay sadot nga asawa na. Aga brodak nanang. Tadi ka manganan no jak agtrabaho. Tadi mo't mang tadapulos di anak yo iti para kadagiti anak na. Ay, hawin nga rod Jay saan na apo to hindi supportaran nan. Kasanaon dagiti apo kaw balasang kaw. Pangibatsyam nga ikadakwada. Ibatik ka nanang ko Uray tad datay burido kakabsat may akatulungan da mga sikaso kadagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Ako pasensya kan Gapaw iti aramidon ti anak may. Ada ka sa pulan dagiti ubing iti pagadalan da, Dodong. Iyag mo ti sweldom no nakasweldo kan. Intun bigat pelang ti suldok, Jenny. Okay. Mapanak nga ro di opisina yung intun bigat. Ta siya kung ti mangalay ti sweldom. Siyakton, Jenny. Itad kumalakin ka apaman ang makaawidak. Ay na, jak makaura yan. Inak makitsenda no bigatan Awan karga di ref. Kan aywan, awan gayang bagas tayon. Inkan to dumawat ka dananang kantatang mo. Ta adu ti bagas da. Adu ti rikda. Ta imbis sa paggatang tayo iti bagas ti kwarta. Paggatang tayo kit di iti masapsapol dagiti ubing. Sige, mapanak to.
Jenny? Nakapakiskis kayo, nanang. Wen, apay aya. Bumulod ak man pa iti bagasyo. Tasukat ak tunod da kwartak. Na, apay, naibus manan, tay inalam idi na panalawas. Nagbiit ang maibus ti bagasyaw, takasanaw, nagadumot ti pakpakanam anak ko. Agasam ngay talima, asyuman mo. Sa mainayon pa'y jay sadot nga asawam. Di kayo nagsermon, nanang. Tanya nga kat anak mo't dagi Jenny. Ken imbilang kumatin idang anak. Masya anak kadakwada. Masyan ka kadagitisan mo aputot. Ngamjay mismo aputot mo. Di mo pa'y ida malagipan. Di mo pa'y ida kumustaan, may. Inak to daw asin ida no madamdama. Tayo nak iliwan ida, nanang. Kasta no kasta kumapay la ide o di nagmayat kuma anak ko. Ala, mapan kalata. Bareng malagip da kapay dagiti anak mo. Nini, awan nagsasaur Di ko na yun. Jack makadlaw? Ay, di nakpadpadasan Di sumatla, Jack mga abak. Tadag sasaor? Jenny! Ha? Ni, Dodong, apay nga da ka dito Isumot la nagbit a may busti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid kuking ka. Kwa, italaang mat, Dodong. Italaan nga. Nabayagan nga impagada nga agsugsugal ka. Ngamjak laing kang kanudag iti danon da kanyak. Ngampudno gayam ti bagpagada kanyak. Ala, agawid tan, Dodong. Ijay balayan ti pagsaritahan ta. Dodong, apay di ka gulas. Naglamin. Kan sumango ka man kanyak. Ayan dagiti daddo mga ulas. Diyak kahit da ka ulas na. Naglawa mo ti ulis ta. Sigod mo't nga kang kaulis ta. Mga lakay ti may isang ulas kunak. Sige, mabait lang nga rod. Dodong, kano ngay nagkasarta? Saan ti kasar? Anya? Kunam, ikasarnak. Iti dayta. Ngamsan itan. Manugal ka magayam. Kan marigatan ako namang biyag kadagit anak mo. Iso nga isublim itan kadagit itadakkel mo. No kastamat laeng, panawan da ka nga rodan. Napatpatag dagiti anak ko ngamsika. Di pumanaw kayo no kasta ti kayat mo. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Ha? O diwan? Day talagayam. Ha? Pagan ano ka kumangay? Kwarta laeng ti kayat ko ken ka. Si Mangpit kanon ni Ana. Ingka pasyaran Mga no adda pa'y tsansa maurnos ti amin kada kayo. Mapakawan nak nga ta ni Ana, nanang. Maawat nakpay nga ta. Ay pagsaritaan nyo imbag dayta anak ko. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana. Si Kamagayam, Dodong. Nakaumay kamat. Kumusta ngay? Kastoy. Nasayat latamat, Ana. Si Kangay, kumusta kan? Anna, sweetheart, who's there? Why won't you let him in? Ay, sumrak ka, Dodong. Sino si foreigner dito o nag-ana? Asawak, Dodong. Sumrak ka atayam amo ka. Saan? Dapat kang papanak. Nalipatak. Sige, Ana, mapanakon. Nalpay ta baga kiti daydia kanito gapu iti nakita ken namwa. Nang namnama ka maurnos miti amin kada kami kaniana ngem saan mat gayam tadan foreigner na. Ket nagkasarda ket nadan da iti duangan na. Bimawi akmet kadagiti duangan nako ket mangmangteda kiti suporta kadakwada nga oray ammo kanapintasen ti biag ni Ana. No malagip ko tinapalabas, agbababawi ak,
gapoy tinaramid ko kani ana. Kadita agmay may saklatan, tadya akon nakirelasyon, tayo ba may sakon ta atensyon ko, iti trabaho. Kan kadagiti duwang anak ko. Alakasan, tuy kabsat mo gayem mo, Dodong. Please like, share, and subscribe. Thank you.